Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Biamono kigima umurigire w'Ensoko chinsani komi chabono mugoroba chitariki ya 23 umutinyino mwaka gw'ikirugubera 25 noyomo ayegana mangana maya senchira yobwene kururega Ensoko TV boroso bwo mubuse eretariane Lenet Nyambane. Amajani gotogo ya chakira kurwa ase county ya Nyamira ase ritkeri morio karia etere magayo muwaziri wobocheno imeyense adendware komochumo gavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo kubatikana nenya gitari ya Nyamira rifaro eyu atebere buna nige bwatobo korerio bobe nigobono Nyaribo esokire na kumochia umuwaziri ndware na kumuboria atige koreta siasa asenganiyo ase boigatebere ribagerio nigabonete kwakana madeni asha ayo abwate kuba agose ayo serikali bwate ye county ya Nyamira asatebere nige bwate chiringi chimilioni chiminye echo ministry yetsemi ministry yobocheno etarabwatoka Nyaribo gukwana maiga yo gutarera enyagitari yo ya Nyamira nigaenekeirie gose nigaenekiribuna chimashini cha CT scan nabo igo chimashini chinde igo cyanyariro ko bachiko chimashini cha CT scan x-ray nabo igo dialysis nabo igo ultrasound igo cyanyariro ko ba ororo asatebiribuna iyo nigeremo minchane kwana yo mu waziri bobochenu iyo anyayete ko baga kubwatuka aburi tkoregoro. Healthcare in Nyamira has collapsed. And it has collapsed because of your governor. I want to be very honest with you. There are about 3 counties where healthcare is collapsed. Let me give you a very good example. All the things you have said, all the equipment you have said, are provided for under the National Equipment Support Program. Ngeriye koro kwa MRI. Nto ara somo pango ngakito kwa inyora. Otherwise, chi equipment ichmara gune nano sorwa kwa na ke ebinto bire gabosa. Nginya ribata ikomo keriye bintesh. Ngina bosa nkara kwet. Montawa tene binto bire abiabosa kara renge ngakibire biabosa. Ebintebi ekara kwa bisaine eri. Ye mineti amanyene bintebyo oyota manyeti ndwaro mumaete akaro morwera arwariwe ago jaji wosini gikomi nyageta ari akonya 20%. 80% ya yenda samanyene equipment oyota manyeti yona isingi gikomi omonta kana 20 jatigara no Singibele jatigara izano isato jana jirora ariasha jajira so monto manyet igona kiekyo ndana kwanda ko mo chi equipment manga mane ngoko ba kurdira chibando ega oimo ki equipment arabo amaripo amanya ko bamuno kolega ya serveri ekiagana karoko imukirie machine revenue ye machine yo 80% to yara sa joja onyoro na 20% ka kwa nyo 20% na yo waka nestima chi machine ye jigo to mesmen na sana and that 20% o akana ba kori mermo o manyene machine yo ta na korara duara we ko manyete I 80%.
Gũtigana nayo ekero obochori bwa grassroots bogenderete Image County awe kiama kia UDA nigo bono abakichikura baburiwe gwesokia asobonge erinde bachore abarai bari baganetie imeyese moye bunge ya Kitutu Chache South eward ya Kitutu Central Patrick Lumumba uyo kurugie kerugo ky'obujumbe bw'ensemeyo nigo bono aburi abakichikura banyareko babagwesokia asobonge eri banyareko bagwaka chikura chensemeyo. Asante sana kwa nafasi. Niko hapa kupeana security vile hii exercise kinaendelea. Kwa hivyo naomba sana wenye watapiga kura watapiga wakitoka, na tunaomba watu watoke manyumbani wakuche wapige kura ndio tupate wasimamizi wazuri kutoka mashinani hapa. Kwa hivyo nitakuwa hapa Nyankongo Primary, nitakuwa Kenya Binge Primary na Nyambera Primary, lakini tuko na mwenzangu tutakuwa tukirotate namna hiyo tukiona vile hii kazi inaendelea. Mimi ningependa kuhimiza wapiga kura wote ambao wanapigia Nyankongo ya Kitutu Central wajitokeze kwa wingi wapige kura ya UDA party. Leo tunafanya uchaguzi wa grassroots. Tunachagua viongozi ambao wataenda kuwakilisha sisi katika ward hata katika constituency yetu ya Kitutu Chache South. Na ninaona kuna amani. Nataka kushukuru serikali kwamba wamepatia sisi environment mzuri. Naona watu wanaingia kwa kituo kwa urahisi. Naona vijana wetu pia ambao wanaandikisha wanafanya kazi nzuri. Kwa hivyo yangu ni kusema asanti na tufanye uchaguzi wetu kwa amani na kwa mapenzi. Hakuna matusi, hakuna kuchochea, hakuna kufanya jambo lolote la kufunja sheria. Ila tuwe na amani katika constituency yetu ya Kitutu Chache South, tuchague viongozi wetu. Sasa tumeanza safari ya kutafuta kura hasa kupitia chama cha UDA. Na washauri wote mjitokeze kwa wingi, tupige votes za UDA, tuchague leaders wetu wenye watatusaidia. Tunawaomba nyinyi wamama wote, watu wote wa hiki Kitutu Chache South mnapigia Nyankongo kura, mkuje to elect leaders who will be on the ground to support us. Narengo basaba abantu baminto bonse pibalimo mo bwato gwanjokuya asenge nchobo gambi bonde bwensi boko chakara kurunsa ano tokoroserio mugambi mwesoki mwensi ase bono igeto bwate nomination ye party korokuna UDA e party ya serikali mwesoki mwensi egara tochore kiongozi kurunse gaiga bantu bagwake kura nonde bwensi oregister getuokiri register kwa ne card yao ye kebande toni de tikobe member ya UDA okogana ne card yao ye kebande wake kura egara tochoro murai kurunsa achiko to represent se table area ya UDA tochoro burai burubuya nande genta kanene toligererie ngora nyare go chigotwakilisha se party ya UDA goturwanira maganito ntubuna abakichukura baito wa Kitutu Chache South. Kwa majina ni Douglas Karori. Mimi ndio nimesimamia Kitutu Central Ward kwa hizi elections za UDA. Kwanza ningependa kushukuru sana. Kuna mpangilio na kazi inaendelea kusonga. Naona watu bado wanaendelea kukuja na kura zinaendelea kwa uzuri. Ile naweza kuhimiza wala wajafika wakuje tumalize exercise and then tufikirie vitu zingine kwenda mbele. Tugutigaraga bwasobochori bubwe kiama kia UDA aschinsemo cha mashinani gose grassroots nigo bogendrete gosobochori bubwe igo nigo bogendrete ase county ya Kisii ase bunge ya Kitutu Chache South ensemo ya Nyatieko oyo kurige kerugo ky'obujumbe bw'ensemeyo Dr. Andrew Maubi nigaikirana ase skuru ya Nyatieko abu asa ake kura yaye nabo igo nigo bona tebiro bochori obu nigo bogendrete byachinsemo imeye bunge yo asa tebire buraburu chinde chonsi tichiyo chene kigu ase bono asabire abamenyi b'ensemeyo gwesokia asobonge eribanyako babagwikirana gwake kura chinsa chitaraera kadi Acha nijipigie. Very good. Ndio maana sana asenge njogo cha sobonge asege tu Kenya Tieko waka chikura choba cholibwa grassroots wa UDA une party ando wa minto tigamba tayo biyabo waka chikura chia grassroots no kinie chama egara na magenda na liago toikera bwango
tigangire chinga kechi koteba ng'antorarra muburukanonde oese getuo gukio gwaka chikura omorembe noraroro naende ebinto ebi bionsi bigo tare koroka ebiama binde ng'a UDA yabeire buna ekiorokereria ekiya ase engencho nero eteneine etabwati moroche chiburaburu twakere chikura chia omorembe gose bono ngoine rinde abanto baminto bono asinga kiechiga nasabire abanto batarasoa ase ebituo ndoche tana otimbiere kabisa chama teyana gwakere kura onyore abanto bare bange egesaku eki nase nachire gwake kura abanto nabange nase abanto bande bagwaka baenda buya nyomba na omorembe so igo nabaganeirie exercise eki ase chinga kiechiga mokore rituko buya bari mwakire chikura bono nabo mokogenda nka moganya magoro babarai bari mwachorire batangaswa asimore egara babaraya ase echama twena sawa sisenie timbwate mang'anande lakini taete kobanyoriga omonene bwense orire ira agoteba ng'ata taeti gotiga kitutu chache South Magega yataete atare na inwe eyemo ase eyemo akimoroche kindo motigumae bas asichinga kiechiga tiga bono mbaganeria amaya abanto baminto nyasaye tiga basiri tukurwa senseme yo ekomiti enene yekiama kia ODM na amona kiri kia UDA baumiranire ase nyumba y'oborai bwense aigasomo chio Nairobi asomo gasobweri tkoria rero ase ayu gose nigo banyara ko baba gose ayu bakagirete gukwanira na kungusana na kogendete kwene kiwa ase ebyame bibibere egikare kyo nigo kiaragwa no murai bwe kiama kia UDA omoske William Ruto boigo omurai bwe kiama kia ODM Senator Oburu Odinga korengana neri uko riari kwa kurwa ase ebyame bibibere kuchiase chinyomba choboraria kurwa nigo banyare ko bagoteba buna ekiama egikare kyo nigo bakora egikare kibakora rikoria rero nigo kerengete gutingia okubwatera na korero ase ebyame mebibere asaba igo bakwanere chinchira baguchya kokorosia komiti ya broad based iyo guchya kubwatera na buna baguchya gukora oburai kurwa ase ebyame bibionsi bibere That's how we describe them. They are very good people, they came. He used to be our chairman and imam. Yes, chairman. You're not putting up socks, to putting on socks. This one, I was there. You know, they were there. But when we were, you know, understanding the chairpersons of our two parties. And we are well of consultation. Thank you so much, Your Excellency. Togotigaraga bwasa yuare bwatekaine na siasa ni gobono abarai bense mirie kwa miriria eserikali ni gobaswa asetaro yabo ya kabiriri tkoria rero ase chinsemo cha Bukamba ase baumirana na bamenyi be county ya Kitui ukwana kurwa asensemiyu abarai yabo bakora barawa no mokonyi gosano yo kabiro mokonyi bo murai bwense Rigathi Gachagua umurai bwe kiama kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka amona abarai bande ni gobaroko bure gochasa abamenyi be county yo kubwata chikura asobonge na ribara chikwene kia umurai bwense Ruto nkogenda nka asobochori bore bosyo. Muko tayari? Muko tayari? Lakini kuwa tayari ni lazima ujue ile risasi moja tunataka Ruto apigwe. Kinyume na ile anasema watoto apigwe risasi kwa mguu. Risasi ile ambayo itampeleka aende nyumbani kwa aibu kubwa. Kwa kuharibu uchumi ni kadi yako. Mimi nimechukua kura, wewe umechukua yako? Wangapi wachukua kadi yao, kadi yao, kadi yao? Na tunataka wale ambao wanahusika, kina Murkomen, yule waziri wa interior, anasimamia uhuni Kenya hii, and the whole world is watching. Therefore, Kenyans have decided they want a country under the rule of law ambayo inasimamiwa kikatiba. Sasa mkisikia Kasongo ati anakuja huku, William Kipchirchir Arap Ruto
anakuja hapa Kitui, mumwambie siku za mwizi ni 40. Asiwezi kuwa 80 vile anataka. Anaenda akiambia watu wengine wanainua vidole viwili ati 2 term. 2 term ni kumaanisha siku za mwizi ziwe 80. Tunaweza kubali kweli? Tunajua siku za mwizi ni ngapi? Yani nataka niwaambie, tukisema 1 term, tuambie wale wanasema Ruto 2 term. Ruto ashakula paka share yake ya 2 term. Yani kwa miaka term moja amekula ile ya Uhuru ya term yote mbili. Aende asiende jamani? Si ashakula second term yake? Sababu tukimweka endelee miaka ingine 5, haki ya Mungu, there will be no country left. Sababu ya wizi unaoendelea, amepora kila kitu. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe Kengei, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore, mtu ya kutenga, adui ya Mkamba. Kengei aende asiende? Kengei aende asiende? Wangapi wanasema Kengei aende? Kengei aende? Gutikana nayo ekiombe gyo kurenga chikambani ao chokwena na chi insurance imeyense ya Kenya Insurance Regulatory Authority ni go gyakorire amatukane imeumucho bosongo irigosomia ababwatani ao imeye county ya Kisii igoro yobuya bugutwara chi insurance ukwana ritkoria rero imeyense moyo kwena na amaigeru asabare miba Kisii ATC bakoragwa na Evans Kibagendi oyomo bwabo bisabe kyombekyo nigo aerere igoro ya magenderero ayora chigonchoreria enchera abantu bakubwatirana na insurance asensemo yaye omokonyi bo muteneneri nigo nera ase kyombekyo Joan Wanjara nigo boigo aereire buya bugutwara insurance abu asomo konyi bo commissioner asensemo ya Kisii Central Joseph Mwangi boigo aene kibuna ni gabana inchi borogo nguru bagusi bagucha kubwatira amaigerio yu irinda chikobaga kubakonya igangene nerinya twa nyare konyorana nebi n'abantu kuruchi sector mbalimbali bagusi kubaeresa nga omuhimu bwe insurance n'orori egere ebiasara byaito abana baito batagete education policy na ya maisha ne policy mbalimbali tunyare gotebya abantu baito bateke advantage egere banyare kugura chi insurance ekiagera boniga muligereria abagusi ntore maega Kisumu nere ranga ebwate abantu bagure chi insurance nyingi. Nairobi nere bwate abantu bagure chi insurance around 76%. Inki turakore buna abagusi na intu tweranie enengo magana kitwatengetia toje gusia tokwane n'abantu baito na ende twarigereri leaders korukore sector. Unono no tobwata abantu banatiga no tobwata abantu ba boda boda abantu ntwanya ba matatu korumoisonde ntwabwata abantu ntubwate BWD women youth ntubwata abantu abali mbonzi na twateba egere tubate ba kurua bagende gotebya abantu babese mekutano ntubwate DCC ntubwate ACC na chief ekere babwate chibarasa chiabo batebya abana injinga mbia banyore insurance kiagere insurance igero paka none yengombe insurance paka ye pikipiki insurance paka ye chibando nyogo simeka chibando naboko oko insure nganye nchi komera so insurance ge bwati product chinyinge igotoko tebe abaminto abagusiri batanyora libaga goikaga nga genda se obisi koso mtandao bwa IRA muligererie insurance obo muhimu wa insurance na onya mode kumanya kende gions na omokonyara report yagere tonyare gufaidika n'abagusi about insurance from different both mostly public sector here, including the office of the county commission. So the purpose of this Bima machinery is just to ensure that we bring insurance knowledge to the people, because we believe that knowledge is power. As Insurance Regulatory Authority, this is one of the platforms that we use to ensure that we promote the development of the insurance sector. We understand that the insurance uptake is still so low, and one of the gaps that we noticed as an authority is that maybe it's just lack of proper knowledge and awareness around insurance. So we hope that by the end of this program in Kisii County, where we have met more than 320 stakeholders from different groups, we hope that they'll be able to spread the insurance
insurance knowledge even to other people. We hope that they'll be our ambassadors to ensure that people take up insurance and that Kenya shines, especially in matters of the insurance sector. Insurance uptake in Kisii County will be enhanced. We cannot say that Kisii County is one of those counties that have a high intake of insurance. So we believe that at the end of this session, people will be able to take insurance policies and the general populace will be better protected. Ekero twakumanya kubuna abananchi nigo bagendete kuburi kwa gwesokia iri gwakachikura cyo kubachora abaraibe kiama kya UDA astinsemo asensemo yebunge ya Bonchari Purity Mura oyokorige kirogo kyo bujumbe gwetera ase kiama kyo wesokire na gotebabuna obwaki bwechikura nigo bogendete bya gwikera bonoiga na kuburi abantu bonsi bari bataresoki besokie asobonge irinde banyare ko bagochora abaraibe bari baganeti bachikubara Marieta Nkoroku Purity Mura Kirera rero tubwate exercise kegenderete kugwaka chikura chia UDA grassroots election echire togo chora barai koru kere polling station bagochi goto tenenera ase echama geito kia UDA so abantu bachira abantu basokire baakire chikura sobonge buna moroche nande nkero monto gwake kura tari members boka ba UDA kero monto ore omwaki ekura gusiengima twagokaribishire inchu genda to your nearest polling station akero omorayo liotagete achikoko represent korwase polling station ndobwate positions buna youth representative, ndobwate farmers representative, ndobwate religious representative, na ndobwate mpaka members, ndobwate na inde professional religious representative na abange bande. So soka genda mwakira abantu abarayi korwe polling station ya mutagete baba represent ase ekiama kia UDA. Remember kiama eke ni chama tawala cha Jamhuri ya Kenya na ande barai balimo gochigochora na bagochikubawakilisha koru grassroots level. Process igere digital, it's fair. Buna kegendrete buna buroche gali bagendrete ko waka bagendrete waka chikura ige buna ke waku results is kuba streamed. It's a very open, it's a very fair process and anybody it's okugenda gali chidagika isatu gwakorire gwaka yani dagika yemo gwakorire gwaka ekura yao so fine bogia kumuntu ranyora challenge nene bantu mbagendrete gocha kurumambia bantu basokire. We expect a good turnout baiche gwaka chikura erinde tukore exercise yeke tugende to the next level URSA ward. Thank you the press. Kwa majina ni Lawrence Masase mwenye anawania kiti ya udiwani ama MCA ya Bugia Kumu Ward 2027, na leo hii tunashukuru sana wenzetu ambao wamejitokeza kupiga kura, ambaye tumezunguka karibu vituo zote za Bugia Kumu Ward ambao ni 17 na tunaona turnout iko mzuri, ngawache nafikiri kidogo kuna watu wanachikokota kidogo kwa sababu ya shughuli zao. Hii siku ya leo ambao wameweka ilikuwa ni siku ya soko, so I think ndio maana watu wengi hawajatoka sana, lakini kulingana ile record tunaona kuna watu wengi wako na imani na hii chama. Ni chama ambayo naona watu wana imani nayo na wasiogope. Hii result ambayo inapigwa hapa inastreamiwa live, si kitu yenye unaweza sema kuna ukorofi. Na wikiraga abo murigerere bwensoko no tugukorera amaya asenchira yobwenye chensa 10 chabono marogoba ayo amona yanda mange guchikomera na Ishmael Mogere ense yemo na wego chensa 3 asara chikuko yaretera asenchira yobwikira ngo kuganiro gende gutwara oborigerere buya eretariane Lenet Nyambane.